hinji program nikwetu ataha mutyo kandi omuhereze rizoba ndi Privence Akampurra rizoba turi omukashayi champangara omurakazo kandi twatayayira aba Equator Ventures Farm aha twine Dr. James Mugume no murisa wenkoko kandi enkoko ezamahuri twine eza cage twine enkoko eza burijo kandi twine no bwano buto. So Dr. James naija kuba natushobora okwako basa kurebereza enkoko zona kurga aha bwana kwika aha kutera amahuri no kwika aha kushohoza omutuju aga of layers naija kuba natushobora eze enkoko nazirebera aha fama aha aine enkoko ziri kurenga 25 kandi naija kuba natushobora ko abantu binji bine enkoko konka binje nizishira kusisikarra aha famu zabo mwezifa omwezi tera amahuri gatara ha mutindo omwe bafuna obuzibu mwene Dr. James aha naija kuba natwegesa eje enkoko nogirisa ki kugira ngo ekwereze ihurriya erukwetagwa omukatare ekwereze buri kimwe cyone cyo rukwenda buri kimwe cyona aha famu zakwega aha tuje cyo shimwe kwa noyombeka nibyo kurya cyo byoshobe kwa noja mubwire ki enkoko nerya byo kurya biri kwingana ki program eji ne kwicibwaho aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union aba nabo bonka abakoraganise ko bino mwana murunje munonga bino mwana gwakahoho no bazokomba hinje bita baburijo bihayo mwani ogutafuhirire bija bagukarangira bakusera makasano tuketa coffee okanywa ruyare na wononywa amwana gwa Ankore Coffee Producers Cooperative Union niyo nojorote mazima bino mwana murunje nabashanga kabwohe niyo bine factory yabo kwa banonda kwa bashikira omuhereza ndi Privence Akampurra hatutambure na Dr. James atshobore ebiri kusingaho aha kureberera enkoko z'amahuri. Dr. nakwashira ha program yo bhinje no burisi yeyanjorre abaroni bakore ba program ebare mnonga omisho anja Akampurra izina ni Dr. Mugume James inzaroya kazara ifaha hina Equator kandi numureba n'izina re Equator Farming Ventures hori arjiri nakashana ninjira mu amaka fiyinjire nakashana twakahurra kuna retire injire naja nkanzo mu farming unkachikaga kintu mukare abo kuba abazire nkashangana bakora ibyo bihinji nebyo kurisa bakaba hingortoche n'ibindi mboga naki so twire kindumu kurugakare kurgo mbuto so kuna retire injire echabintu basa kunkoraje mu retirement yanje no kurisa no kuhinga atshoborere enkokwezi okija wa stand court enkoko nizikunda habwe enshonga nkibiri ningishatu iyo kubanza ninkunda kuzireba enkoko nizinkorera ubuzima nimuko mukashesha narebe enkoko zanje mpurra nabaje ecya kabiri of course ni income generation right now izindi kutungeza neza amahuri kandi amahuri gina katari nabwejo kutukurisa zatandika kutera hata amahuri twagaguza zegurire byo kurya zireberera naki n'abakozi ecya kandi no kwanguha umurimo gukurisa enkoko n'umwangu aha bwanje abo ko hate ni comparing ningane njerejeranisa no kutunga ente hata umurimo gukutunga enkoko nyo nobwo ntunga enkoko abo kuba enkoko wajihereza ebyo kurya ukajihereza n'amizi nukore imirimo yawe ndijo you are at ease kukore byo kwenda kandi abinji kanu bagira ngo enkoko yino kubora ho n'abatakagire n'abatakagire mawe ati ekikuru wagira personnel eza nibaba batari n'abantu binji wagira nka right now tine nk'abana bashatu ninga bana no ba training ecyo gukora ati ubare kurira imirimo umukashesheshe bimuka bakora imirimo ati nyonko gwanje no gukora supervision ekindi no kugira ngo ebyo kurya ninyeshwaringa ngo ebyo kurya obwire bwone bibebero enkoko eji famu y'enkoko ejo kagitandika ryari kando ineho enkoko ziri kwingana cha famu eji tukatandika kare nangwa like 4-5 years ago konka
kubitera mu kimamani. It is like 3.5 years ago. Right now, okay, history ni ningwa aho katukabanza twakora experiment twajangwe nkoko nkanye ndakwegesa abana abo nte nkoko zini itunga atwatandikira nkoko igana enkoko layers enkoko twazirisa enkoko zatera amahuri twayoreko mwana ogu ogukata especially enkoko zatera amahuri twagaguza akatare kariho twaprovinga ngo akatare kariho kandi income yarugamu yabasa kurebera ki ebyokutamubwene so twaheze tujya twagumanti increasing at one stage twa importing from Belgium enkoko 10 nazo twazitaha aho katwa bir expert yo kutunga enkoko aho twarisa ate enkoko zo ekinde kinkuzukunda nizira kuhereza after 4-5 months zitandika kutera myezi 5 mwe no shoroma ninga no shoroma hato shoroma no wasa kushoroma na mezi 18 ninga sometimes nchirikiro ko kubozereberere ozireberere je myezi 20 even nabe nene nizikuhereza echakandi hati no reba aho kuchira kuzireberera no kuchira ko obwinje bw'amahuri ninga twakweta laying rate now like now right now hariho batch yashize 94%. Nchimanyisa ngo enkoko ahankoko igana enkoko 9 nizitera burizo iwacu baramejo ntorebe cyo nikirungi munonga nokireba nikirungi munonga ati cyo nkwagera kujya nyenchakaro yimuko nokeri banda kuzokwekira ibyo oyine enkoko zirwingana cyaha at right now tine 2600 tongireho 10 ati zaba 3600 konka we ntuyenda kunanga kugumiza muko kongera habungi bwenkoko namwe ntine target enkoko 15 layers ati onshabire por nintunga 5000 layers enkumi 5 zukutera nimba nakitera wacheze nimba nakimara ecyo guhinjira muri isa no wacheze buzima nimba nakitera aha fama ha oyinaho chikachichenkoko kandi habwenchi wachuzingira echo ati mbajeta bava what bava brown ati norebe enkoko zinu za brown ati nizina nhuru kurigero ati bava tima bane bya Netherlands tukaziya Netherlands konga ati chine chikuru advantage ndije itungere recently akare tukatuzi importinga kuruga Netherlands kuruga Belgium konga ato omuntu kakesa akajata niwe ninza kureta ebo kweta parent stock arete enkoko kazi yagarka arete nshachi hati yazita hantu hati enkoko ezo of course enshachi nizemya hati zikizatera amahuri gari fertilized hata after 21 days yo kutera ubwana burugamo nambona hati bache itwaruga kuboreka ejidi tukajihambara tukajihambara rukumi mwachitegana kuza Netherlands kandi kindi price yabo abo kubatana bya importing manya taxes manya ki hatoshanga akakuka kutwire ntugura 15,500 atogumshija akatugurize 10,000 ko hat services services ania tukareba chati yamba munonga twa saving munonga abo kwa 15 hari urukoko ni sente nyingi no saving sente nyingi hatishobore aha rugendo rwawe omukulise enkoko obuzibu bwo buginemu nebirungi byo basize kwihama kambanze birungi ate birungi enkoko zitubisizeho income generating activity eyo kubasa kudependinga ubwire bwora no oyina akasente spending hati
nyewe ningeregeranisa n'ubu nabire ntungire n'empunu ate empunu zo nizibanza zisiba sente konka nkoko nagambira kare ate nkoko waba leta nko mwareba bwasya emyezi 5 hati nubutandika kuhereza ki money ate on day to day basis noshanga wine cash ekitakubasika hampunu au kampunu no banzuriza ogunuza nazo emyezi 5 ndabo emyezi 5 ni babiri ebyana bito mwene kugira ngo hati ngaruko mu mpunu nobungumane nkoko aboko nkoko zakobwire nzikereza kashi for a long time kumara ubwire oshanga hataho ekirunje cyo nikimwa aha bukunkundise nkoko echa kabiri ate nkoko ezo wazireberera zikurwara okureberera cyo kinkumanyisa neki no kugira ngo okuraterere okujema kwenkoko ati zirinka abana manya uko kureba abana no batwara mporiyo naki ate enkoko ezi ubukoko ubu namwene ndarga kuburetera vaccine ubu nabandimbarra bambibanda nabaretera vaccine so every now and then twine schedule tugendera schedule hati wakuratira schedule ejo inkoko tuzikurwara abako endwara rukwite yenkoko none nkoko kureba obushero nubwita abantu hati enkoko zo nizirwara endwara yazo eri kuzita mnonga Newcastle disease is very very deadly. Newcastle nangwa ninje nkoko hati wabota zijemire hata abantu bamwe kubakurira ngo Newcastle bajangwa nyote basa kutunga nkoko abako hariyo Newcastle unka Newcastle no baza kuchingiza namone nkato mbazo kuna leta gwaguriye gwa Newcastle Newcastle ejo nokitangira habwire kwingana nogumano nanka ine schedule nkoko nagambira hati nka after 7 days nohereza after another 7 days nzogaruko zihereza namwe hati twaro kuhereza ati nabagambira 1 month hati ni schedule twine ekikugenda schedule koko kureba bwana bwazarwa obuhereza polio nkebyo myezi mukaga obuhereza na nenkoko nazo niko ziri hati buri vaccine ine obwire bwayo hati wagenderera ha schedule indwara nobuzi binjire nkoko nizaho nizemurika nziriya zikurwara nzikuhereza amakuru icyo tekirungi cya kabiri ekirungi cya kashatu hati noreba nabwe ekindi kituyamba tarwaza nkoko no aitukuzirisiza hati norebe zikutaragaza kazokuna no hati ziriya na nezindi zimwareba neza deep lister ate zindi za kejezi kandi zindi za deep lister konka zona no kugira ngo zigume munju zitaza aheru kuyabura yoki uburwire hati cyo ndacyo n'ikirungi cyahankoko hati konka hagireho accident accident yo kurwa kureta uburwire katugire ngo wa leta vaccine itahurire when cold chain obundu cold chain yaba fault somewhere at vaccine is supposed to be live nubukoko burire at cold chain yabeta biriho obukoko bwa vaccination nubufu atachikumanyisa ngo tubwa vaccinating enkoko tachikumanyisa niyo kaseke kuzitahamu bwenu ahaho notandika kwefuza kandi hatece kinagiremo abatanatino kulise nkoko kanotiniraki ati boyebe mbeze kinarwo jana baza kugamba making sure ngo ayiweza vaccine no hesiga
wazireta wagita mu fridge waza kugihereza wa making sure ngo wagireberera nko bukoko burire ukabasa endwara mbone ukanankoko ukaziprotectinga properly kugira ngo tuwamisingaho kandi ejo kwa ezikwate bwa nyuma. Challenges ezo baze kufuna mu nkoko kurugotana ko kuri senkoko hatumanya challenges especially obutabe tukitandikire challenge number 1 ni marketing until recently mzee akagetwara okay nkanta gatwara here na akazo konka nabo kanchi tukosa konka kandi kutabe turyaho tubona egg vendor okutwakoraga yine no kugira ngo every week ite tugume tumurondani aije ashanga ha stock y'amahuri hataguze hata mukuguza tukamusigiraho margin ati kwa kuguza wayaho margin ye watwereze zito so every week kwa kutwara hata aija tushashura after like 2 or 3 days agakuba twiri. For instance, right now, every week, nchohoza trays nka maganashatu. Hati maganashatu tray twajangu tray eri nka mtwaro. Hati ezo no kwate mtwaro milioni 3. Mwena ateche nchimanyisa ngu konkejo ni gross. Hati gross ko kuyaho karya kandi hati usigaza kawe. Usually it is 40%. 40% uzigarizamu 60% uzigarizamu at 40% jipocketing net profit. So kurugotana kejo challenge niyo wabwina yine yakatare yonka yakatare hatumanya challenge kanje kugambere neja kusisi because akatare kukahereze katukingura nabo abantu mbatusaba amahuri tugire. We cannot satisfy the market, the demand is there. So for me how I have gone okay na kujangu nyine plan yo ku expanding konga apart from that ni encouraging abantu batujoining ushaka abantu batujoining imwe baba ka farming na mwena hariho mwana witu wo mukomo na warigire kutandika kutunga hata akatandika na 10 nawe hati nawe yagira mu kintu so buhinje no burisa bwo family buzima hati amaranka imyezi nkeshatu aruko shohoza amahuri hataho twajangu challenge kugira ngo yitwe bija mukashayi bije aha farm yitu ngo amahuri gabura ikintu cyaka cyenu katurebe aha byombe ko byenkoko zawe katutandikire ahantu tureba turiyo mu nkoko za cages ni karungi cyaka ryo mukurisize nkoko zawe mu cages. Eza cages they are better managed in terms of keeping the birds clean, neat, and it becomes easier kuruna na karimbo. Yes, ati nka deep rita karimbo eji niba yashishikire yagire ebizero nachi n'ebishibye binyobwa by'umwana hati kandaho oreba wa misingaho nanka but these ones the cage system no reba no zireba zona nizekunda especially zaba zikire mu space wabo jubarire ukajoti enkoko nanka za kurisiza cages kwingana zita hato shanga kiri ize okurisiza konga kare ezi cages zinoshuti zamara nko mwaka gumati slightly over 1 year. So cages nugo zitandikire deep rita niyo twatandikire nayo tukagumizamo nayo hatwayenda comparinga cages zina advantage na disadvantage. Yazor kwenda konjera ho nda kusita mu cages ningana I'm contemplating tom cages. Whatever cage yaba better cage yaba better kumbe ka zimbe kiri fridge cages tukazu kandi hat cage ekirungi cyane hat cage no teka mu nkoko nyingi okucherezwa wakuye no teka wabukozesize deep rita hataho ureba kandi cage ubwo wagenda cage hati ikindi
hati kgs noze bano mugezi ga baganda akicara baganda no bazi ko ziri bagaruka Kampala batuyiza kgs ni manyo zora rebero buno urarebereze byoma self contained eze byoma hatezi umshanka akajya terete mbaho leta mismari leta biya leta mireko eji leta ki ninza gukora kgs yazikora so it is easy hati omuntu ryoko ryo nakureba program nayenda kumanya ekiju kyenkoko nshemekwa n'inchombe kanta nshemekwa n'inchombe kyesaki nshemekwa kuba n'inchitamuki kuza kwikafuteka menkoko zanje hati nyewe tindategine nkabanza nakora research natambura munareba barisa benkoko actually obwo nkani ndeba barisa bempunu hati najena na kwatagana n'umwombeki nagira iti tugende orebe kingwenda ngo nkore namone bizu byempunu hariya byona nkatwara umuntu yazo mfamu zambara namureka wata iwanje namyanze nyendezi nezi nenkoko nazo nicucimo ibiju nkajya mbwene hato kwenda saving space ninza kombe kicu hakindi oruguru oka space iyo ruguru iri yo bwire bonde kandi kirungi cyo kombe kahiguru storage floor ne hat roof yeji icha hansi ne koranka floor yecha higuru chuma iso saving space hato teka henkoko nyingi omwanya gumu wahora hati nino ko materials twazireba kana makoko kane bikondo bya cartus kano bireba ebyo makaninke pate zo kurebezi which is ne Israel bonozibona hora aho kwendera nozi emireko nayo no banogireba nogifuna aho kwendera so nino ko materials really ventilation yayishimye kwane berge kandi tukugireba hati mano ogireba ntiteka kubashwa ngo enkoko ezi generating obutagasi kandi amatonto numangu niganuka so wagira ngo nohurira akayaga kakuterana hati tukatamu ventilation nogireba buzima n'obutimba nogireba hati oriyo benatu designingira nawe n'uwongo mombe cyabirara kikuzireho samuya tukagira ngo ntwenda kuri se nkoko nanka tukagira ngo hati tukorere ekiju kirimo adequate ventilation eri kumara so ekishimwe kwa kine ventilation eri kumara kandi hatakutaha mujura reka kandi enjura utakigamba no kugigamba atoza binje nacombeka akiteka side enjure kije ushanganetera kandi hati for instance iwe to kumanya hiwo akakurira ngamizi na namahuri tibukujwana yes amahuri gaterwa mizi enjura nigafu immediately so ntubantu yahara enjura nkoko zitekwa kuba hazamanya tokureka rimbweji yo kurebezi yaza munkamizi aha twakubire turuho comfortable ne umura ninga nenuka nizara kanza katurebe space enkoko emwe shemye kube ino mwanya gurupingana cyo wabagambira hakuja kazine space ariko Maria 1 square meter 8 birds konkazo nenkuru wagira ngo ni 1 square meter otemwe enkoko 8 konkezi mbo eze nenkuru enezi kuba ziri ntosha nkoko wazireba hariya kazire kutwazireba hatezo reka turebe konka nabo chicks hatunoreba chicks ezi nazo obwire bwona nizibone zikura yes zikura namwe hatwase imirundi nkesha tutukhindura expanding ntubantu splitting hati oreba obugumano obzavinga orebo tate nkoko ezi aha tututira hati zatanika kufunda hati tugaruka tuongera so observing also especially the chicks that are still growing in size you know kujirutati your judgment experience nayo ni nkora hariyebi aho kanonoreba tate ezafunda hafida for instance reka tongere mu feeders ezi namwe natwine plan twa ordering more feeders because iriya ati erisho uri kumanya endisa yenkoko
no wakirebera hati ezo ntesitaga mufide zindi kugira ngo ziriye butara hati aizu kurira aizu ko kurira nozu kwikokora kukura zikakuhereza twaza hari buryo obutoto areba nitwenda kureba ha rating yawe na temperature no kumota obutagasi bwawe obufuki bwawe hata hiwe izira tubire tuyihire mu source of heat ninga ito ntuchikoze ibinyungu tutama makara hati estimatinga hati nkoko zatandika kukura zitandika kumera ebyoya miringo mingi ninga hati nzibaza amapapa zitahemikira hati zitandika kuna hati ebyoya nkoko mwabireba hati right now hati ebyoya ebyo nibimara okukuma obutagasi hati namwe nitwachemba nkoko twachezembera abo kubibyoya byazo nibyemarira hati zikuzira yabare iwogumire nanye aha program y'obuhinje n'oburisa wahurira Dr. James okuyatushobora aha koshime kwa norisa enkoko yatuganirira aha nyombeka y'ebuji by'enkoko okuzireberera n'ebintu byo kubasa kwiho mu nkoko mbwenu egi program niho yahenderera esande kwija nitwijagarukana Kato Jacob James ogu no mutabani kandi we manager orukureberera famage James Jacob naija kwa natushobora ahandisa y'enkoko nibyo kurya ki ebyo rukuhereza enkoko aha stage ha kandi oshimeye kwa nozi buhera mu bwinje buri kwingana ki o mu buce buri kwingana ki oshimeye kuba nozi rebero takora ngo tuzarwara ebyo byona Kato James naija kuba nabituhereza on program erukurata program eji ne kushibwaho aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abantu babonka abari kugira ngo bino mwana umurungi na wanonyo ha mwana gwabo ruriya no huraka hojot ejena Ankore Coffee Cooperative Union ruriya bino mwana umurungi kandi omwani oguba rukuronda barondo mwana guriya ogoro kubota fuhirire ogoro kubota tire mu ebintu bikuteganisa omutindo gomwana kuwa kwananda kubashikira factory yabo eriyaho muraka bohe no basa kubashikira bakuhereze ecyo kwenda omuhereza ndi Privence Kampura aha kamera nyeneho asafuturi yahewa kankwendeze okurara kurunji turebane orwa kabero rukwija Shahina Zechero.